Dans le livre Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, arinha gati itara. Anaha benabu, naguahanya. Le agambutin numalali, aba melahu recuni bena nuba, nebeluruba lumong, aba meneigi luma, hou ligiame numa. Beti bulie igua ubou ago abaharinya gungriya miwa dali ni bagari magu agili bugi unu midi badena lu Beti bulie igua ya ubou ago abaharinya gungriya nawiwa dali ni bagari magu agili bungi hunu midi bade nalu nira nira liya bungi ubo na denganya tebe nerbanigi abu adaраnuba nebeluruba tidong banigi ni chuguba ibagaribo ni chuba darangi lebu darabe benanuba nira 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 liya bungi ubo na denganya tebe nel banigi abu adaраnuba beluruba tidong banigi ni chuguba ibagaribo ni chuba darangi lebu darabe benanuba nira nira Beti bulie igua ya ubou ago abaharinya gungriya nawiwa dali ni bagari magu agile bungi unu midi bade nalu nira nira liya bungi ubo na denganya tebe nerbanigi abu adaраnuba nebeluruba tidong banigi ni chuguba ibagaribo ni chuba darangi lebu darabe benanuba nira nira oh oh nira nira liya bungi ubo na denganya tebe nerbanigi abu adaраnuba nebeluruba tidong banigi ni chuguba ibagaribo ni chuba darangi lebu darabe benanuba nira nira darabe benanuba agamba belu malali bungiu darabe benanuba agamba be lagu aru bungiu darabe benanuba darabe bena nira nira darabe benanuba nira nira darabe benanuba darabe benanuba